Peserta dari Medan 0012 John Kennedy Nadeak menyanyikan lagu wajib Putus Sekolah karya cipta Firman Marpaung, nada dasar C sama dengan Do, dan lagu pilihan Auna Lilu karya cipta Freddy Tambunan, nada dasar F sama dengan Do. Hadirin dan dewan juri yang kami hormati, inilah John Kennedy Nadeak. Amang sinuan tunas alanong sudah gogoa putus sekolah ho hasian lagu lau maho marjalang tu nadao dalau maho tondiku borhat madamang tuluat na leba tangi aki mama di luat nadao ang kia bola so dapoton di luluan buamang bolo tu nasa to amang tu nasini rohati ama tagi aki maama naman dongani mo di luar nadao ang kia bola so dapoton di paposon rohi aman.
balik tupan dudurang terbawa laka siapa pidon na gurugur sia sodu na lopo sian hatian ina na suara di gijani ulu tak sohaburian luha sutar bolokon tumpitu halitari para sosesa sotar haiso tungidong mulani sikam mabarbar mulani padang matutung songgop si baralapungi mian dia teatungi olan nama nutun gogo tersongo nalogo natumutun gotosna mangulus tonga ari mangari tak tonga borginina ina marosoli marohaki di pangalauku lalap di pandelean saya lupa martangiang ia temate peau mabiar mangolu peau holsoa suha songola baonihan mai husor songola pamaro sude akapangala hokuinang sude akapambahenangku sotunga dor jolo malos manang punggur jolo madabu sotunga ugabe tu pantelean idai Jolo inak tangi unau nalilu masuk bau jungau inak masuk bau jungau inak John Kennedy Nadia. Juara pertama dengan nilai 3030. Nomor peserta berapa? 0012 John Kennedy Nadia.